Danas je bilo na poluvinu. To je bio brzo. Što je bio prnakad. Idu prvo seriju. Da, on to je četvrtak, to 3. Ide ko iđu prvu seriju, ide i treba izbaciti samo neći, ono oko krene i kugla tamo. On tamo, samo prvo. Četiri puta 100, seniori prva skupina, drugi trkači Spajić, Buzina, Babić, Dolšak, Mutić, treći trkači su Škrtić i Jure, Buzina, Ivan Dujić, Bruno Berčić i Mario Mlinar. Oni trče posljednji zavoj, a čekaju Salaj, Paravac, Novak, Neralić i Androković. Vidjet ćemo ovdje